Gersho hatogo se devoda godola ugo keze kenno rebadi abu tejaga cha chasudone ke kreto digiga ba hekopo Jehovah hejedo ke teje melusedi mhodzunu rshododi waryawe nyo Jesu Kristala peje no pubu kizahanu vordi hego ke pumagola krusginu shesa murhila shete musginu kella ke liye chasu sa krepi hego tsakasa hau kiddewri hegola pomareshi hego jedo Good Friday ti hauno inge kre nguke meje kide zashi gaza hakoha leka saladi ntejiawe nipu no ndieno pukasa temike huburi popelle ke liu ka zata modi ke chache ke ringo lido idi pusa nipu hego bunu pelele gada mu nyo chele gada ki debri nipu hego rokko meshi no jedo hego mojunu vorgele hakehan rasho dedi lerke le ko so shiri mu online nu rasho gaza no jabye pette ko tsache anipu heko donu homie jiri nlebyo uvyetsle ka mo muri kenu doga za shiga za hori bamo kishi nipu no so ko so ri krihisa murataka sala saje nipu heko pellele dadi puya Deri temyezo gatala make pranu ye dipudisunu zoshiri hekeleka medogonu yamatom hatsugonuri ni motsugoduri to yamonipu hekom hodzunu vorgele haduno hekom ipubo gaza ke jorwa bi hekotsala sachi monipu no shiri heko krihisidi heko bunu nipu no hekola tsigasa awaki debo pomishi nishi gaza nipu heko busu sari situlie Shidi hego bunu ndiezeno lulia mo nipu ndiewi thalije krikila mo nipu nrebi chau mo ke tho mo ke heroes ka tsala nipu he me popo ka tsakabya mpelle njeno saka sala sawe hego chido rashom ha tsovo ga do better bi mpelle sia nipu nke teta le ko nunu zo shiri ke tho de ke progono ndiese de ka zaga tunu shiro Perhi krikri zaga nunu rashoboto kengu no zo shiri ngu ka mono zo shiri nipu uni shiri ndiye soso di uke sedo zapo ka vorba no jabye pette ko tsa sa che shidi ke ni ka sa te jaga sari ka be pette ko tsa che heko ba hu zo shiri heko nyong ki to fa pastor ni no ri ka be pele sa we he poke hularin te je ya poche do ke ri die ha ko ha se di ka sa sa ka to no non che ma sorrowful bu perché chutele si dini pu po pudo do za se work ba ha ko ha obuno te pudi ha ko ha pu met metche bi die ko se di ka za sa si di ke ler pet te bu no ni pu diu gi nu himbi po ka tsa ka sala sam he ko tes bi he ko bu pe nyu ko ke le nfusan ko ke le ni pu se pele ko la no jabe ke pu ger na pet tem ho gi se ke le chuli che di he he ke hum hatho che gore pe te biem pele sawe nipu he ko we ke so ro mi chdi che don sho de di vorba deri tie nipu ye ke hunu nipu te me ke kari ke tsaken na chdi uba zunu te ke ga ba mo re li ga ba ri ba shoro pitsmie ke krazo shi nipu vor na zo shiri nipu pokere ni ga tsala utsa ba no ri sho ga ba ri ba we non to jabye Ketsaka na me gozo shiri pitsumie tsaka bagori tsasa je tsamo ke sohro zo shiri rofu ke sohori bi ko tsasa ke kori bi ko tsasa non to gor gosabali je ye kronunu homiere verve tsu to mokishi mori budi chazu hato tsaka to ukam tsaka to surprise tsaka to ribado nipu non to sokori raguse to zo leche di kabiam pelesa we nipu shiro homie upire upemesi uzukudi Leri ba mo kishi nipu nonto ke ninu nebe so ko so itsa che
Hugo Nipu, Mpelele, Catamelawe, Hugo, Cachache, Camera, Canisus of Bagata, Hugo Boo, so was a lady, Hinimu, Teshia Bazuliche. Nipu, Hugo, Jodo, Hinugo, Sunday school class, Capian Pelesia, Ugo Bunu, Nipu Tia, Rashuka Bunu, Nipu, no Higola. So Tigas, Hago Buri, Pochago, Shilia, Nipu, Sidio, Lucidio, Hitchunu. Dezeno, Crepino, Lucilegato, no go be Hino repet, that's a Mujabia Sunday school, no Nichuno, Capatago repet, take what the second you go Heidi. You go Gershom had to go, Tsedegalino, non to let go do no, Valley, he go Chatalemo, he go Gehu, Terenu, Talaka Tosedi met documentally, he go Reshobum, Hodson, Lilegasa, oh Nipu. He go give bad, they wish he did Tajango Galicity, my bad, Debian Pelicity, he go Gazek on the head, Jesus Christ, I go Galacalus, and none of Hago said Chamu may him lost away. Amen. Jesus Christa, aquela que Deus andou, porque vai até que Lucia, que eu só te há ugo, Christa, você lá, cruz no que vou retra, que sa suna, pues ugo lá que me je, me bu portrait pove, popese, di cruz no ugo, deri ugo bu, possible que vi, mu pose creto, chere que vi. How be what's today? Selati do Kershoti how no, Nepu Dienu, Mu Zaligonu, Ugo Geze, Nepu Zie, Falake, Quayabu Kershotino, Ugo Tasudo, Zalikugo, projection paro, Sela up, Bokugo, Pulamdado. Isaiah Hepengwa se die mu pengu. Get tozo, where umejiko who for the tazo, mu uket chicken go for the day. Sizori, where po gere zikerie, uke penofutio, po visher, tu po betcher, benakewa, po tioidile. Deri uke joke mukola, po bie kerza. U kerjukola po vema, kepe chepie, po gi keshla, ubu sherholie, mu po kevukola, uche, kemenelia.
Olive qui dit tout nous disoué, péta que les coquilles, dièse n'y ko pété à Kawadi, tatadio, que crie la monnaie, sous dé, a ko fait versatio, si t'es, te ko gros, tatjere tatio, ici que tu tout pied que zala, si t'es, pitorsie poki, mi pété en Kawadi, tatazori, awe silil hozo. Si t'es dissocié, poki, en qui peut toucher toi, dièse, te veux que cum hoze, no va se amélier tatio. Ou ko get semane, te tu no voliete, dissocié. A luki pi que chatse que baki, nieko haki bale. Sidi, po pitor, tu, zebedi nyone, zevota. Di po nu que meje, mu ponu ke hukero cheta. Site posie ukoki. Anu ke me jepie seta to batemu. Nieko haki badi aze febaleche. Sidi po tiozapi zeretu ke chachuri. Apo chele vitioliro tehe haubu ateretache. Deri amedo kem himona medo cheliche. My heart is heavy. Darkness closes in on me. I have never known such anguish or the terror soon to be. I will take on sin and failure, so the fallen can be saved, and for one time and forever I will feel you turn away. Find me as your faithful son. Not my will, but yours be done. I surrender all. I surrender all. All my days are yours, my Father. I surrender all. It is for this hour you sent me. Soon I'll face my darkest day. I come bringing this one question: is there any other way? Find me as your faithful son. Not my will, but yours be done. I surrender all. I
surrender all. Te que se di.
siro po die puke thanu kere kenye donu mi po judase je voke jako jiu pichu koe ketche keshe je cha mu si de ko pie ke chmie krodi poze vorta siro pote shke tiomie zasi po pie uko tsedi she a po me boke she ketio su pozo ho poteleche site po ha zo jisuki pidishe ke viu chleche rabi sisha di po me bosa site jisu she poki azeu no chetio ke voru chleche si sasie uko vor jisu mer hasheledi potelie jisue pejo ke shoko ke me dazo ke tse sizo deri poe diezenunu po ke sheunu jose vo ke tako tikiri chewe cruzu penyoko baketa poe si Suze Caiaphas Zievo comme Honke Jao Kivo Sidi Poketso Mu Kiti Jununu Pe Joke Shunu Poe Kesie Krakelie Sedi Pope Jowata Uko Pom Hom Hiche Jiu Pove Mu Jesus Sebie Pove Saki Pitor Chazu Kitie Januba Site Remi Fupoe Poki Pirdishe Nori Jisu Galilu Zetiozae Pitore Mo Adipua Ru Kitie Kekri Fupo Pori Pongudishe No Posiedziko Mipozo Demu Idike Cholata Pitore Mo Adipulawa Telanu Zievoke Jao Kitio Sie No Jisuze Oliflienu Tiodi A Ngumome Pitore Resezodishe A Nkipuya A Temio Simozo Sisha Mumeta Teve Kupata Pitore Jisu Diepuko Rekralie Dikra Kuita Ngo Peteri Pitor Geleu de Levi Utio Ule Keme Todi Peter Christasidiu Micheli Ruri Ketau Ta Mu Ogi Unimo Batalivi Deri Ngo Petegori Tetsuta Mome Poti Honu Ngo Christa Kekogi Tademodi Utachanu Tetsuta Yamome Temie Ketache Romego Tenienu Tashe Haunu Pukete Kekrilamona Agi Susa Acha Punum Hakevi Bori Bamo Ketche Asiba Am Hapotu Ketchu Mengulivi Deri Asu Chelia Totaya
Kekwila mona achana ke ba hake view achamona achana ke mo hake show chitaya. Deri ke todianu bula ke che we u ke pumako pu prasuro bozo we de tomu mi todi u ke pumako vasutio jiu mi to ke mo ke nu u che ke be sali de bazo. Sla je do ugo u ke zo prakete ke chabo ke ze chilena ke chao slide nu to be ba sla ugo ke teradi menyo mu really di pra chakhe ke cha chilena asedesro we ndile ke vi temie che dilia ke che ke ko se su motaya ke jala ke to le pie hevie chlie tari we satan me do ke pinu thali motaya ke jala ke ko mu terhu ke me hu mu ke me jel yenam hai ke che deri renyo ntsle ke mo no he fem hai voria ke tsi ke vigi he ke mera ke zwaya ke jala he ke jo vas je nipu he si tu di ho zenu puma ke wa kola he ke jo va je nipu poti bavo do haunu he no se ke she raya he ke me ko mu he tyo he za je fetyo ta ya ke za ko Nehemiah tefe kertenienu deri noe mi ke jo va shtyo ke che ke penyo fe mi krie tiu mu meje ya nu me ye to mu ke tsi ke vi mu chu fa peut-être que j'ai dit que dit la langue
지수 제보 앙호즈누 탈리에제 수 보기 노 주다 코케 디오메 시제 지수시에 노 부셔 왔다zo 시 시로 테니스누 앙부 메체 게디미보 차케타우 카케셔조보니야 스키 바라바스 케체 게디미에 메체 시보바 데리 앙시에 우코키 아부 하니에 기우 카셔니 코케체 니메도가 실라셔 시제 우코시에 바라바스교 시제 빌라츠에 시에로 아부 크리스타 야케자 지수피에 게디포체타 시제 우코페테시에 포구왈레 이다 빌라틀라시에 봄하케쇼 기케츠포 쳐왔다디가 데리 우코시에 우르헤체 코디시에 포구왈레 이다 시로 빌라드하 포리츠 살레켄제케타 нгул리에 지우 하케 버크람 미미에 시르케타라 크로딤 호즈누누 즈피에 포제메 디디시에 아테미에 하우제 자티엘라웨 조모조호 하우니에 튀어 레리제 시체 테미에 베뜨고 포디에게 라디시에 포제부 히에기 무히뇨뇨기 리퍼다제 시다 살라 po Barabas kapie ukotsowa mu jisu vawa di gowa ketiola kasha ukotsowa uko petekeze pelame next CD uko ofenia rawani obu feni kimere poseli siro zobu kinishbe zere tsugedi subye potsugisha siro uko dekete 즈누 쿠드누주 오케 시에 주다고 기디우 우 기디우 슈디지 시다 시로 고 이지 지우 데베테 포츠베 시디 고 오케 게테레 로소와 테우 테와리 오페뉴 예 데버스 시에 고 오구와리 오세 지수제 골가타 어츠 테츠누 vor 무 테조미에 겐예 사비에 보구와 테미에 스키 페테게 vor코 셰페 토디 노케 페뇨프뇨어로 크루스기누 켈레체 이디 포켄가 크루스기누 게세포 niepu jisu asu
Siro Senhesa, Kinhilio Keba Kirkini Nuvo, Teheshe Keba Seketo, Kijapete Zipui Bata. Siro Bavado Seu Meseki, Jisu Shekwidi, Eloi, Eloi, Lama Sabak Tani Sita. Suza, Akepenyope, no Kiadi Akawataga. Sidi Jisu Melie Shekwila Sedi, Porofa Kasoa. Sasie, Rashokinu, Fel Happy Kezau, Potzaginu, Erhatsu, Pototsu, Zodi, Erhakenie Cheta. Jiu, Giogi Sheta, Mu Ketiri Brokrakrata. Siro Saki, Grim Hokezau, Mu Pose, Jisu Feketa, Chapahiko, Giogi Shaketa, Mu Matsaketako, Betengudi Miche Pita, Dishe, How Ukepenyofunyo get Tozo, Sita. 我不得个这些套的东西。 Jisu ukri nguke mejila tie tisoja wadvor ko po rosho bu po olatsakesa sokosorkradi po tezibawi jedo uko getsetsanlinu nipu di ke prnu porso ke bakim hidi uke penyafabu uko krisidi budie ke pukernu shiri uko bu tijakesa mulake yesus tsaliatenza jedo sedi kazali ke to liro mati tuteme feb tenyenu nipu di jayekropo sedi
gazaki le su chini do sala nie bible he ma liro mati me ve tini nu hebe kebze mohashervi abu krista ya ke ja jisu pie ke di pochoga tie good friday mu uko jisu una ke mi ji ke sha mu una si ke sha uko su ko sa pose su ko sa rakra ke su sa chaba ti chie ti ni vo ke ta ki tsike wam ha to ha mu uko ti chi ke pra rakra ya ka za ha to ha ke me re ke cham ha to bo ke cha uko su su ne ma livi ke kradi nu liro horrifying isi ke chane nu ko puli vintie ke me rezo ke sha hatop chwa deri u ke pen fam har nu liro ke la ke lem hato su su chpie themi tsike to la hato ha hat sumor shu ke da u ke pen fam har nu ko su sunguli jisu ni ke tsike to la pose pilat hozunu for mu ti so jan han hi pilate ke tsoke cha ha ha thi u ko ke tsoke abu krista ya ke ja jisu pe ke di botshada jisu ze pum hozunu 40 puni ke tsake ttiu du ti so ja han ha pilate ha sedi ke tsosha abu krista ya ke ja jisu pe ke di botshada what shall I do with Jesus who is called Christ tie uko ke tsoke cha ha sedi uko mi po ke tsa uto uke tsoke sana shje ke tsa su se le bawi hanu mi poinu po pedro ke cha su pori putu ke munu po pedro na liro chapi kinu voya po accusation so kono nu po mesa ke cha su sanguni ke tona po meje ko tu pe chapi kinu voya musidi chapi mebu po ni ke cha sedinu po mezbazo po putu bazo ke cha praketsa su se chia deri jisu ke sunu liro ha tsle mo ke cha uko su sanguli po pie pedro ke wa mi kem hidi po ketsa susunguli dia to ke mo japu ko sedi po pedro sa sidi pu guwa ke to die su sa prakesha susungu deri ka tole she pu ke cha siri po zekili ke po zanunu pele ke le ko po sukobu u ke pene fo ni no chata ke to ke ko khashwa te isi johan po ker ke ni du temi ku hu pori popele ke lemi ka jata modi ke chachi ke hinguli to dili ki vi ha khapi uko tsha jido ke puge to tex ha li ro kuso hipingo di ka tsaba musla uko honu ke zuto du mo ho ke tsa su su chinde do u ke penye fe kata ke zero fuko khani ke to na pom ha to ki ke chakro po tsa shi ke cha mati tu te me pe teni nu ke ze mo hashada dile ke vi le supete nu te ze tu pe ke ba sa sunguli there pu variation record se ke chunu pu variation kro ba sala mati le sunu tu ke su me zidi ko ke pu ke le su su chili do mo cha ye kro po sidi ke za shana cha ye ke ri li ro khu so po nu ke the works of the betrayers jisu te ke wa ko ha tho ko se ke pu shna ba khu so po nu ke who are the betrayers? Shomi Jesu teshiga Iscariot Judas Bime getcha ha Catholic no mohoslir ha uket so getcha sunguli Jesu take wa kro no mohosliro kiriu liro the chief priest and the elders ukot sunguli do Zievo ke jatoko mu pehoko isi kusoponu Siro tisonetse zievo ke jatoko mu pehoko jisu ngumudi podukriwa keto doko harta isi kroke retro jisu teke wa kroke retro po betray tseke wa ke retro ko liro nana tati kratami ko ketsa ukosu singuli uko vordi ke sekinguli official gathering po Sanhedrin no ko voke nguli mo ke tole shino mosliro Sanhedrin ki hukaza honuliro ke tatto no reason von be me heteni ki po voke nguya ke cha susapu o ko ke kritono ke kili ke fe khodishie jisu dukriwa ke to dogor herba ke cha ke tole she susapu ki ke chobla nan zati kratami ko jisu te ke wa susa dogor hate ga ke cha ha me hosin jisu vordi Japut se dege chenu popetsu ke retro liro nan zate kratami go ke religious leaders ko
popetu ke tsa su sengulie uko jisum hathogo ngudi she jisu ke patha diego rindu she uko lali rahawa it was a threat to their religious system uko emedzia kaza nan joko jisu e pukesu uko susu uko la ke michi ni keta uko susu cha vado jisu e uko se ni ko ke theraya ka jako isidi you hypocrite isidi uko ke heke chatiri ni ke cha uko se sengulie jisu ungom hathogo cha tigi ke dize puja put somvada che temi ke kra po feren na ke cha mu po schime zi ke ta su se ke cha tiunu zivo ko mu na na krata ko shi mi che ke ta uko e mi che ke ta mu uko e uko ro ke ta susuri uko ngulie uko jisu ke patha di go rin di shi it was a radical teaching sus how modeli how hakritoreli ke cha jisu ke patha di go petsu ke cha uko sus cha jisu de revor japum hatot svor tiki ki di ze pouvoir ke chnu nan zati krata mi ko uko sabat joko va hoke watiri ni puenu sabajan hezo shuri ke tsmi tsake shroje ke ta sesunguli mun nan krata we susungo ke le mode musna uko jisu ha uko la ke mi chini de ke cha jisu hatho ha uko la putu mo ke ta sidishi go po joge chuliro po ke ti je petraya ke jambe poda ke se po pe josha jisu poe uke penyo no idi pu ke chunu uko poe ke ti je mi poda ke cha susuise po pe jo ke cha sesumulie nan zati kratamiko religious leaders they saw Jesus as a threat to the religious system. Uko me zidi tejoko petsidi seya kazahoha uko jisu ho halaki mi cheni keta susacha. Uko authority sedinu tejoko pe mi phage chako hanu uko jisu susa la threat uko la ke mi cheni keta society no me uko ka pathau rabai itiko uko huya kaza sunu uko la ro ke mi cheni keta uko susacha musna uko hermo me doke leuliro po dukriwa mo shaketa uko susule mo shaketa susumulie they wanted to do away with Jesus kuso kininu mo shaliro uko jisu dukriwa ke to dogor haledi jisu ze pilat kitie vor mahti ki pilat de governor tseke ba susumulie uko jisu ze pilat ki vor ke tseki pope jo ke cha se susutu pedi pe vor pilat ho zin de she ke reu liro jisu se hap ke hersia ka sam po ke cha nu pope jo she ke niu liro jisu se mien nu tsabi mi bu ke jano kroko kroma mode isidi pope jo she se liro po se Caesar ke diu petsudi nu poto po se ke di me po bade isidi ke petro di hai ke chapo sadi jisuze pilat kivor religious leaders nan zati kratamiko zievomiko pehmiko jisu mukishiki uko nan ke mi chindu bada ke cha uko ze uko siyu ke mi chindu bada ke cha uko susu mulie musala uko jisu palidi poze pilat kivon ke cha uko susu mulie jisu betrayed sekewa krokeniu jisu tekewa bikeniu liro judas kecha oko susunguli ke tole shinu mohsin liro kuso senu zero judas poteke shu isi judas the betrayer isi dipude judas metsmeche di pose jisu teke shu susepu ke tole shinu mohsin liro judas knew exactly what he did but pizza kazako rutsaledi ukobu uko zevodi jisu teke washi poe kedi pot sushi poe sushi tuba he knew exactly what he did mu poe no chi uko jisu pe juma to zevo geta poe susu musha mu poe ngu kisiki poe lele po hapot seke krowa geta susu poe lele mechezo di poe ngude jisu hopha pe juma geta poe susu ngu judas siba ki getso bola po vodi nanakramiko zekefe kolega getsa holiro judas situba he knew they were seeking to kill Jesus oko jisu ngu mba getsa oko jisu ngu okoroba getsa poe sisu situba musla poe poteshi getola oko ki mezvo getsa susunguli poe oko jisu tepe oko jinu shwa
제 우고 지수기 깨디부 쓰다지시 게저 보이 리얼리티 수스 무스 제메타 우고 보 팔리디 포제 보게다 리얼리티 포스스 무스 제메타 깨노자티 포포 켈레키 디다 게저 바이블에 수스 부 쿠서 kuso se nunus kedi tepfut gi motion liro po realize slide po lelide aho tsa ke sala apotte ke sala tie jisubu haito de ke cha boy sus lelide musidi she boy relavodi rakapi krikili rakasko se lavodi zievogo tsa ke cha susunguli zievogo prisasus piemode po senavori atsalin zdazo akekromadele isidi vo zievogo ki poke jocha sidi prisau kasha devi katholishin do motion ro ko prisasus piem geta sesunguli sala juda se raka ko ke lupi rosoki no swadi kuso pengunu pukecha po vodi po toda di vodi potho poke chakriwa geta katholishin sesunguli temi ke kra judas how hadze ketsoge chenu theory ke krabaya how uke penyo fu me dozome temi how ba haida ge che how po plan how dozome ge che ke kraba uko theory suko sa bible ne tu zomo there bible no Judas Iscariot jepuvo ge che ki Judas mo rakka hani ha kes hadi po jepuvo ge che incident kropo nunguli Johan to the care kin yenu mohsoliro uko se sunguli do Maria tier sebodi labe jisu ken hesu chemetha Judas e kridishedi tier hakoha pie rakanu zeliviru isi tier hakope rakanu zelivili kecha poesus pugecha okosuse nguli Johan to the care se kusome fe tepunu Johan Iscariot Judas liro Jisu mo posijiko uko kronu poe rakabu seya kasau isidipu po se rakabu seya kasau isidi okosuse nguli musla Judas haupie rakaze ke kesha ke ba uko susunguli do lavodi jisu te ke shinri Judas Iscariot jepu ke chenu poe rakas therapy le ke 30 silver coins susu pili da ke sunuri Judas mu raka se ke susunguli matinuli ro susu pu metsme jesa Johan mu luk uniro Judas jepu ke chenu po jisu ze ke krotokeli she satane punu le da ke susu pu Deri Johan ke kedinu monsoliro terho ke show satan punu leketam hodzuri Judas Iscariot immoral temyo pokecha po moral no po metokel hunu po methosus bamu kecha uko susunguli do po uko rakabu seya kaza sunu kuso Johan ke kini sorunu pokecha prisabu seya musunu keller ko horuguleleya isi Judas se Jisu mo pusi jiko kezeto kechenu uke pene forka bunu ler kechenu poesunu ruguli baba keche uko susunguli mo mohosuli ro Judas se potom haki kubochshiri rakanguli toli ro poesu spetozo de keche uko susunguli Jisu te kechenu potom ki kubochshiri rakanguli dali ro po Messiah tesada ke chaketso piketa ukosunguli rakka hauha Judas tatso bokecha that was his weakness po tatsa ke susu nguli musala te roke showe po tatsa hauha ginu advantage piketa po weakness haya hanu advantage piketa susunguli Iscariot Judas se ponipu tewa ke to rasha Musidi po tepie pungumamie genus sidi po tepie kruzgi sawaketa uko susunguli kuso soru nunukedi teta mati me peteni soru nunu teta no moshiliro nan zati kratami koe Judas pikele raka hako hasela vorke siki how hasedi kepenefer kini bunus kecha tejomode isidi uko susameliesha deri uko kelle ki makivi porfali entie isidi she raka ho sevodi letsa po credit sunu mekrutsa tsekewa musu se tezie liu isi the field of blood isidi pukita susacha potatsunu po ukepenyefa nu Messiah tekewa susunguli seuliro kusakir ponunu kedi mefe soru the betrayers
uke penye fate ke wa cross heunu hanu mosli ro Pilat mojene uke Jisu ni ketsa uko susunguli do Matino Jisu Pilat ketsa holi ro vakini po Pilat mojenu vor ketsa susu puba hamozuri Jisu ze Pilat mojenu vor dere look nu tu ketsum hiliro Pilate Jisu ketse pe Herod kisasa dere Jisu Herod mozu de chapuri pumu ketala Herod te puketsela pe Pilat kisana ketsa susunguli mo vakini va puketse keswe Matie susu tupe ba Matie Jisu Pilat mojenu puketse ketsa keniu susu tupe ke ba susunguli uko Jisu ze Pilat mojenu vor ketsa hanu Judam yenoko kata me koliro Jisu kepejo dieso ko sakakisha uko susunguli musna Pilate Jisu ketso dishe no Juda ko ke diume isidi poketso are you the king of the Jews no Juda ko ke diume Jisu e dichapuri pie podie ke lamo vo dicha ho har bimo ketshe no Juda ko ke diume ko soker ponu Jisu sie no pusha watazo pu statements ya affirm tsa di shi di cha ke kripuri pula mo ke cha susunguli mo Jisu kam seman he ke cha susunguli ke krila mo ku sa ke di no pu ke cha pitore Pilate Jisu ke me kri ke ta ho hangudi pongmoda isi Juda min hatiki romye ko dietche dinu temiko unye ketze uzevo unye ketze liro temiko ujo shoselia ketze zepu umez pu pralel hodishi ujo shoselia ketze cruz seun pin modinu ke dimi goshidi umez pu ke kale o justification go khasam ujo shoselia ketze Pilate tenike krasusung deri Jisu giliro poisui sungumo Jisu ke me kre ketala Pilate pungo geta susunguli musala kusakir pengundu no kedi kertha gotsunu mohshaliro Pilate kedi potsuro Jisu khalaswa to shi ketsa pokele susu ledi no shi Jisu ketsa uko susunguli kusakir pengundu tejo tenitigi tejo susu separi ki kesha jike voni tiki teniti haudu Temiko chakisha ke dimipo kalasha waya kaza tejo sikecha po baya kecha uko susunguli they released a prisoner chosen by the crowd during the festival uko kusokir pengunum hoslior susunguli Pilate Jisu ketso Jisu meho isibadi shi haponuri pope joli keto thapuri tomo ketala po khawa ke po khaswa keto po Jesus le dere poenu Sunu pidi mekrau ketso keta uko tsumuli pokele kiro temeke sho semiepo pojo sho segecho po sepidi Jisu zeke medzsaliro temiko su pridi Jisu khaswa nu chada don hi ketso kele nu poesie ke dimi stiki Barabbas ketso ke dietsa ke ba temi hau pi ke medzdi poesus sedi abu Barabbas khaswa to me mo Messiah Jisu kaswataga isidi ketsoketa puchoi suse kapie mekraum hojunu shisha Mark ker pengunu mohoshliro Mark to the ker pengu kusoteninu mohoshliro Barabbas liro sorkari kepetsu hathop ke hasadinu me dukri ke wala boy vo ke diets ke ba ko susumuli a revolutionaries to mo ki ke tsono puli vishu ko tiunu there Sorkari ke petsum hatonu tetotse pekro muke fuke bushir ke tunu temi dukri wade musala Barabbase vodi ke dietshaba mu Pilate susasi ke chala temi ko ketsodi abu supo khashotoga Barabbas khashwato mo Krista ke tsu khashwatoga isidi poe ketsode Pilate Jisu pe jogeto evidence pori bhamu kecha poe susu siba musala poe haidi ketso ke thatiunu kusoke thapunu moke liro pokimie confirm sala ke sha dili ke tsebe pochadi kuso ke thapunu no temie ke meja hoge mhapuri chihichi pokimie dili susu ke tsela pe pocha temie ke meja hoge no mhapuri chihichi isisha Jiswe mez mu mesaba kecha susumuli Pilat how no moshadaliro po evidence pete bade
ke pejo die tu ke shokori pori putu mo ke cha ke thomo ke cha poi susunguba. He knew Jesus was innocent. Jisue innocent ke cha susungulie. Deri Pilate ke tho chao chbe Jisu tsale mo ke ta puti hai ke chunu poi susu chile mo de. Va ke niu va kusome fe ponu mo shaliro. Abu hane kyu khashanye ko ke tsnie me doga isidi shi krodi themi krodi chvor ke thako ki ke cho. Hane kyu khapinyo go ke cha nyo me doga nyo ke leu kira po baga ike cha ke ko ke sewe me krau ke chba. Mo poi nguba mo poi siba. Deri po hanu ke tho cha chbe Jisugi sule mo kita. He was indecisive. Poto pogi no pe pilie mo kita. Uko susunguli. Poe authority susa poke ko susa pogi ba. Poe responsibility susa ke chepo. Puttu ke susa ke to responsibility susa pojinu ba. He has the responsibility to do the right thing. Puttu ke susa ke to pojinu ba. Justice ke tho cha susa ke to susa pojinu ba. Deri po sige tiu no. Putiu vorge chunu po ke tho chau chslemo. Poi ke tho chau chslemo, putu ke chu chslemo, isi di she themi chake ba, themi ke chau nu, themi ke pu nu te chu ge da, sunu le ge da susunguli. Po decision pili mo ke chu rubi mo, poi responsibility ri te ri ge da, uko susunguli. Me krau bu pe pibi pu tsda ke cha sunu pare. Poi me kraubu pe pibe potsada ke che poi susupar sala poi abu ki utsu to ga nyo ke lenu isi themi ko jisu gubanu di cha barabas khasawa chi ke che go susumuli si je metha pilate shidi kusome fe ki ninu siro abu kristaya ke ja jisu bi ki di potsada what shall I do with Christ who is called Jesus ke che ho ha Croquet bonu pilate ke choketa uko chunguli pochainu po responsibility pin no mogecha po ke tho mu putu ge chu chse ke zuni po su therhewa mo therhe ke wa rubi monza po theni sunu po tho po jemeti ke wa po tho potsa ke me sa ke wa susutsa hai ke chuponu pilate jisu te ke wa uko chunguli jisu te ke wa betrayers ko diu liro the crowd teme ko diu uko tsunguli kusome fe ponu nukedi me fe senu tupi ke basu sunguli do te me kro di hako ha ki kim hedi jisu guwa nu di chabaga te je ha nu mo odo hadi mo khobali ro te me kro di hako ha very sure 100% te je usidi tomon hi ke tsu sule homiwe uni modi tosudo homiwe meri to ke chala we to de isi ke chori bado there it je ha nu emotionally ro they were influenced and instigated by the religious leaders. Nan zati kratami koe uko nu tsasa uko nu ke tsasa dinu uko bu chaliji jo nyo vodi jisu guwandu di chaliji ke cha uko es nan zati kratami ko bu uko ke tsasa di uko vodi pilat mojundu po guwalichi idi chake ba susunguli me krawe jisu messiah ke cha sili mogeta uko hake hanu lele finti nan zati kratami ko bu ko hawadi she jiswe messiah we ke cha temi ko diwe susuleli mode musla ko cha ke chuliro do away with this man temi hauha tswaliji boy messiah di pufor bo ungom hato ke christ savor de boy ke thomode isidi no pamlewa ke ta posili mo ke ta susunguli kusome fe die no moslir pilate zse voli dinu temi krodium hojinu pojemeti wadishi ajomo ho hanu ashamo ho hanu am hapuribam ho getsa potopotsa ke mesawa mud me krawe poguaji isi poguaji idi chake sherobimo okay responsibility retain yuri ko to fledo isi di kusome fe pen ngunu mosliro pozibu hegi mo henyo nyoko giri flichi pozibu hegi mo heno no ko giri flichi izoketso me krawe pide claiming not just for his crucifixion po guwanu di chake chu rubi mo ja temi ko di we responsibility sa flie do ke cha ke jori sa flie do ke cha o ka su ke to pi ke cha sa simuli mo ha ko pe te tsu vor ke chu temi ko feu ko para di shi pilate poje tsikrawadi jisu khapie guwanu di khashwa o ko bo jisu verse di nu
po kapie po guwa ke tola temi jenu sike che susunguli jisu teke she ko ha mo ho vo ke ki tie ukobu listen ke chapoliro what shall we do with Jesus today tie jisu ha pe ke di po chodoga uko haya uko ke zo ke she ke ja po mo tsa ban ye uke lu no to do mo shavi jisu ha pe ke di po chwa to ga uko pote ke wa ko e po pe joma de po po go anu di chade uko snu la pido me ke tsa uke zo ba point ke ni uliro kusame fe teni nu ke di hidie die point me fe teni nu kusame fe teni nu ke di hidie die the suffering of Jesus jisu ke me je ke ni ze tu pe ke ba su sunguli kusa ha ko no mo ker ke chiki Matiliro, Kidzwe, Kikim Hid, Ukepenifun Nogi, Kedipo Susashi, Susa, Metzmechidi Tukeba, Okosus Munido, the world's attitude and the world treatment to the Son of God. Kidzwe, Ukepenifun Nogi, Kedipo Sushaga. Sanedrino, Kihukazanu, Mohoshaliro. Nana Zati Kratamiko, Uko civil society no leaders go, Uko political Kratamiko, Uko Petiri. Judgments was a passes were there, Bogualichi, it gets a Christa Guanudi, Ugo de Prashawa, Musidi, Jisu, Kapie, Sapahiko Genus, gets a Ukosumudi, Kusome first or no motion, Jisu Vuadi, Kapie, Temiko Genusua. Jisu Vuadi Kasumats Meta, Kusome Feteni Parliro, Governor Pilat Sapahiko, Romi, Sapahiko Genu Lere. Mo romye tsapahiko jisu zevodi uko praetorium isi metsubu metsukyunu voli di shi tsapahipe tego keshdi uko puhufli gecha uko susunguli judamie ikechugo poitomode jeliro romye tsapahiko jenuler geta kusome fe teni num hoshiliro jisu po temiko zeke peros hamodadi romye tsapahiko jenuler geta susunguli uko e puhufli Jisugi ketupo tsusashi gets up at the prosoker modado, Devi Kusome Teninu, Mefet Hanumoshiro, Ugo Pofeni Roma, no Catodiga Pro Prosa, Pofeni Roma di Fekeme Rebo Capipo Gisha, to make him look ridiculous. Poikidimia poike diudi prior kaza poi claim segesala, Jewe Romit Sapahiwa po Gregator, Pobie get Gregator, Riponu, Fekeme Rebo, Capipo Gisha. Kusame Fete Funu Moshaliro, Zohu Kichibi Etchalidi, Potsugi Sasa, the create Tebopie Pojinu, Kasa, Pomozuno Kutuli Dishi, Pokrin di Judako ke Dubu ke view Chilichi, is the Popie Ketekri, Mu Popie. Get you get a susumuli. Kuso Sarah no parliament meta, Ugo pom home hiti isi. The spirit on him, Hiti me pogis gets a holiro, Rasekewam, he gets a Sigeta Ripo, no Ugo susumuli, Ratzegeta, Muraseketa, Ripo no susumuli, Mo Ugo por Segetanu, Hiti pogis mo. Jesus people get a look no motion liro mulido, mo CPA, get happy pots of voyager, Bobby pet segator susumuli. Judamia no goliro, Judamia crotami goliro, Jisu is a messiah gets a poopy pokri, Jero Romie, Tsapahigoliro, Pose, Judago Kidio is the popopi pokri gets a susumuli. There how the mohokishiki pokri gets a rubimo. It's just not a mocking, but the cruelty. Pope segator. Pope segator how ha, Pogits tigesha, Ogosus Lelevi, Kusosera ponus la pukisha. Popie ketekre lo tsoa isi. To the limit isi di puli vin here. Popie ketekre lo tsoa. Po limit sule ke vipe tsupe po gishawa di she po feke meriul hawadi poto po feniu kalasha. Sidi pose guwa ketola pose tula getcha susumuli. Romeko me gugecha Roman execution no. Romeko me kedie me zevo gugecha no. Po pose deuli ro hamhedi guwa ke to meliro preliminary suffering how kapi utsai si. Pose deno haidi upetsa penna obvasha obiker za tishdi ubol hoden he igecha no pikeli sieno ozevo guwa kecha tejenu moholiro si kecha nguli. Preliminary execution how susupuyam
mo ungom haroli ro ubie petse ge tse ubie karza ge tse holi ro cruise gi fuge ge ki ubu ke meje chamudi sheda ge to la cruise gi ugwa ke chom hoja hedi ubie ke meje ti se ge tse ubie karza ti se wa ge tse susunguli mo honu romie chapa hi ko jisu krin ge tse po ge tse po bie ke thenga tse mo ha mo ge siki ugo jisu physical condition ha both pomo taunu lesson it was critical. How ha so sekeche bonu toda geche uko so puli bin here critical seba geda po condition sikeche bonu po do tsedi pose kruski fo geche mulido kuso sera kini nunuke di sera die uko sidi jisuze Golgotha geche teche bonu fo pose to par geche no kurin me pobu po kruspi geche uko susinguli de kuso sera senu sidi po guge to la pose Golgotha no fo geche susinguli Golgotha tetsa haliro Jerusalem na diu jebradi highway keki tetsa po geche susupuya mo highway chao Victor mo highway ha keki geche na river to komuki ya kazami me guge geche execution ha ko nguya geche susungudi mo uko ha lesebi jisuze Golgotha no vodi po guge geche ha it was to make a public view jisu guge geche ha kepe krie kershunu nutsumo de me pe tebu nguge to me metsumi ngu to ke ko ke revemi ke to ke pra ke pete ngu ketsa tetsa ponu jisu gukesha it was a public view siketsa ponu pogukesha uko susunguli mo holanu no uko ke no tsate mo shliro to passers by to ko ke ko pongudi ji utsa ke ngedi pokreba ketsa uko susunguli deri jisu ze vo haidi tetsa haiketsa ponu metsam hing mudu pogukesha susunguli do kuso sera pengu no ke di sera thini verse 35 to 37 romye tsapahiko poguke washe dapetsdi ponyakuri ke sugecha ko susinguli pobeker zasha pogusdi sikibadi pome khoba kecha susinguli siki habadi po feba po mohoba mo jisu moha mohliro physical condition ha mohliro po sekewala remember mechi teji gori grupe pomo bette teji dazogeja pop tepfer bigeja temo bomechi so she romye tsapahigo pofeni howa getala po feketso pope ponga yagichu moro pomo bette me thobageja the physical agony po tsapomo kemeje ke thahawe musalen zgecha me khole ken zgecha mori putsi ligen zgecha watsale ken zgecha sigecha condition bonuba musna isaya hipingwe senu isaya siti ke sue tugecha porri mori powe ngudi ubu me huli ke to pori tomo isi porri mori powe ubu ngudi me huli ke to poke ngunu pomeng huli ke to pori tomo geta susupu he had no majesty or beauty to attract us to him, you see. Nothing in him. Pogim ha pori ubu ngudi unilike to pori to moda. Potsai no temu bikarza tikewa temu bie pesho tikewa uko singuli. And that is the degree of his physical agony. Jisu tsapunu razap vakesha po degree ke kotono poesunu pidi ke mejikesha singuli. Mu romiet sapahiwe susume khoba mu susufeba isi. Kuso seretata nunuki di hidie die kuso seretata nunuki di hidie die zaki mohoshaliro jisu cruz gi vakeli katsori ugo pokreba geja Jesus was mocked even on the cross ugo tsuri ngulasha kuso sereteni no pugeja pokepejo die tusasha isi pokepejo die tusapie pokruz gi potsagi tusha isi accusation susu tupie pokrus no potsunu tushidi how ha juda ko ke diu isidi pope jogetsa no susu tupie pokrus gi jaketsa uko susunguli even the statement to condemn him romiet sapahiko susa feba getchenu pilate susu tsidi ko bu jisu ke pecho dir tupie ke to miebu to komu ki getsa miebu ngudi pradi siliki vi siketsa ke tso tsape pokrus gi sha kuso serete thanu mohashiliro mi vie sekecha mi kenya donu between two robbers isidi susipu pot how be care no be care gumie
mi vi seke chame keshome donu so taunu sasa degraded to a point of shame thanga chege cha thaponu po pie khakesha uko sesunguli ker gumi kenie lutsa hacha ker gumi kenie sa thakesha pachai no po thaubi ker no bi sa desa kesha uko sesunguli kuso sere thapunu pukecha siro to ke kho ke go tsige pokenga isi passers by to komo kige cha highway no revemi go Jerusalem ne ke bagor bimo cheka voni la rasomi ke kavorba musana to ke komo kige cha gore pomo hosede utsinge di she po skori pressure po mori mudi po kren ke cha pokenga ke cha ko sesunguli tembi hodzunu tse le ke vipete chpe po kenga ke she po me hodi po kren ke she sesunguli kuso hidie po no ke di hidie se Mati me fetini hidie ponu no kedi hidie se judami nanakratami ko religious leaders uko pokri gecha popekenga gechunu poto poi me kelali ba mo poto pokelali mode pobo poto pokelali chi poi ke penefu no di puya mu chewe poke penefu pokelali chi gecha dike krapu bi pokenga thagecha uko zego zengusha pobo cruz ginu kerli chi kepene fubu pokelasi chi isikecha jisuenu tsupu no kemeji gechu rebimo there he endured verbal abuse ti dieno no popese pokenga gecha suko seripete tutuli gecha uko susunguli mupo suko sepete heli isi chaseuliro kuso hidie pengu nunuke di hepengu di verses 45 to 54 the death of Jesus. Jesus se uko susunguli. Chidoti sojao mesenu Jesus guade mupo cruz kicha. Po cruz ki takecha susunguli. Kin hello ha ketek krobo chvo geta Matthieu susupu. Kuso hidie pengunu mhoshiliro from 12 noon to 3 p.m. Te heshe kin hello no vodi te heshe basse bavadose kizpete zi buivor geta susupu kizpete zi buivor geta susunguli ketolation mosliro ti zi how happy uke pene for judgment susuze ke kedi pupu gecha uko susunguli do darkness and God's judgment hanya ke kedi pupu ya uko jisu guke washi uke pene for no meleke washi kizpete zi buivor geta susutsa mo te hishie jiswe kradi pupoki apu akepenyefa no kidi akawa de ga getsa jiswe ke krasus kapie po kis si tmetra po me ho ke thako po kri getsa po fe po ke kafe ren ke krili dishie po se Elijah ke bada getsa ko singuli ho me kuso hidie tatanu pukecha me po sponge nunu ke krotzer really di sevo potsdi po bukre gecha susunguli deri pokrin gecha sus tajo gecha ja chidi Elijah ke bamu Elijah ke pokri su da moshi mohobaje isidishie po mejeti unu getso po seti getso pokrin gecha susungu ngudi uko susu feba kuso hipengunu mohoshliro Jisu kra petos selashidi por fukashwa getsa uko susunguli Jisu meje hakwa le kasala shervini po kesie nu pigetsa sie ketsu tiu ketso shiri po petsu geto me po petsu juzo po kren geto me po krejuzo po thajuzo getsa uko susunguli kuso hipengo po nunike de hipengo se ziki moshiliro Jisu por fukashwa di sie tsatsmeta supernatural events krobo hakrobo ke tekrechover ke tasusupu rosokinu fen habi ke thau potsunu pokro rahakir ke ta susunguli hipengo ponu mekruko kidze ke kisosera muketi ko prokraga ke ta sus thasha mekruko krparadi ke sieme ko share to ke ta kuzo hipengo ke ni susunguli Jesus se haunu ha zasi me yesse ke cha hakwa chvor ke cha pochani se ke cha kropo chli Rusoki nu feur haketsa hawa uke penya fe pono fakeli mo pono pidi fakeli ginu te me ki hu pore pon hodzunu voli ki vi chakra seketa Rusoki fe nu zasi su chasha ke ki se mo ke ti go prakra keta hawa
uke penye pe pocha piu chse keta zasi susu tasha uke penye pe po judgment nu khashwa de ke phuma ke chswa keta uke penye pe ke phuma ke chswa keta zasi susu tasha me krugo krapara di ke shimi shegeta honu ke lu ke sa voda likivi zasi ho tasha Jesus sieke shinu salate zenu moshiro Jesus sieke shinu ropunum hapo ke valili keta transaction po pili keta uko tsutsunguli Jesus sieke shinu ropu thonu hapo ke valili de uke penya fe pono Jesus Christabu pe joke wa munupu tupli sidishi punupu tsike menewadi ke puma vashwa keta transaction hawa chli Kemere saison pour physical zatino tsu pour ki zatino le se ke tsahoha kemere se ke tso potsa dere o ke penye pom harfoliro ke krinu hashuto ke tsa hato tsi shwa ke ta susu tasha sona siji ke siu isaya pu ke tsa sizo shiri po petsa mu po vgeto Jehovah medota isi Isaiah hipingo se kerenu. It pleased the Lord to bruise him. Di chahoha lepe lele reseke chundipo. De ke kreke sa tosa haunu ba ke chusunguli. Kemere sezo deri popet segeto povgeto Jehovah medokita susulan nu hawa chipe jisugi shwe keta susunguli. Kuso hipingo dienu mohashaliro. Cream Hokazao Mupatsapahigo Susame Hota. Hapet Deut Savorgitzer Ukoi Mehoba, Ukoi Mehoba di Shi, Ukoi Prakesh de Boliro, Ukoi Muade, Hapet Deut Ukom Hibi Muade, Ukoi Sishade, Musala Ukoi Prakesh de Oliro. How Ukepenepun no get Tozo, isi. How Ukepenepun no get Tozo. Cream Honkazao Mo Putsapahigo, Pochaino Romiet Chapahigo. Romiet Chapahigo, Ukoi Mehota Kitchala, Ukoi Hamudishi. How Ukepenepun no get Tozo, isi. Canali get away, Prakisha Haugi Bagitcher, Romico Lesson Poli Pusher. To be saved is to declare without mouth isi. Prakisha how prakilimie kalalia kitaka dia pusha. Cream hokazao mo chapahikoi mua siwa dishi ukoi how prasha kita sesunguli. Jisu gukewa how boy ketidze mi bo ketchala more point kidzuna sorkari petsu ketcham hatot se ketchala po gukewa sesumo. Sula po gumo. Religious leaders ko nanusati kratami ko judami kratake vimi ko pochapolasu silimo de kro dichudi me kro vorget hako gori pochapolau silimo pillat mo pozeke ko sekeba mi ko gori pochasu silimo de ukoi pochau silimo ketala ukoi pope jowa mu ukoi pogwa nu ketche susu choma keta uko tsutsunguli uko pochau silimo liro Tison hekel hunu ukori pope joan likivi kel hutabon bali vi kecha susuri kemichi umodza tabawe ukel hunu hatonu we potao sile mozashi Krista pe joan livizo we kreke wa ke leonu hubana liro ukori potebi goa likivi hauha meya pije kecha sus muliwe Jisu be ke thangasha pokresha popesesha povasha kecha mu Jisu sogos pete ke me credit fully Jesus is the Son of God. Jisue ukepenyo mu poe measure mu mesa. Corinthia ko kiriu kerpingu senu. Corinthia ko kiriu kerpingu senu pole mebidi pusha. Christabu ukepuma kola siwade. Christ died for our sin. Christabu ukepuma kola siwade. Peter lese kiriu 1 Peter 2:24. Piton le sekerio kenie me fe dienu poto cruz ginu uke pumako pomogi tupfliede isi poto cruz ginu uke pumako pomoginu tupfliede isi di susepu ke puma how ha kemere torza ke susingulie ke puma how ha shot torza zie shot torza mo ke puma how ha red torza ke puma how ha mesi torza there is Jesus Christa Cruz give fakelin here for susu tupfli dinu
不是皮什哇木乌根拉时代，天个做个是个年岁的，个你不的好来是个，天 cruise 个高，个个路no不头吃吧的没。As the power of the cross of Christ working in our life. Jesus Christa cruise ke ko thie uko kel hunu putho chba de me krem ho ka zau mo potsa hi ko Jesus Christ mo khosdi cruise ke ko uko kel hunu putho chse de par ke jinu uko prash de ha uke pen no fun no ta zo isi thie uko kel hunu Jesus Christa cruise ke ko pom ha tho chba de me kinyu thie Christa ya ke ja Jesus ha ha pe ke di pot chwa to ga no mo a ke che uko poje siba uko poje puya uko poje renabaya tie Christa hobe ke dipo chodoga uko to uko ketso ke sanashike ni pubu jabe uko pette ko tsike liu chlie den 그거 텔라누 매츠게 제페데 셰탈리디 자디쿠 크레포디 히타파디에 기즈투 보기누 하기제게 되라 Gucci do che zidi pettego
metsa ke chat ni do ni pu di num ha nu ur tsa ke sana sha li ro ni pu u ki ke si ke cho ba li ro u khala ke sapi ke pen ne di nu si mu ke ren su nu sen hu shi ke la ke kro te ja cha le do bete ke ze metsa ke chat ni do wi ke me sa tho ke kri ni pu ja ha ba te se te ru sa ye be ten vi ti mu ki zo tsa ke sha ke pen ne fa te me nyo tsa ke sha ke pen ne fa te me ke ri ro se ke ba ke pen ne fa te me ha ke li ke pen ne fa je ha ba ni pu no ti ti so ja ha he ko la ke me ji ke sha no hi ko la ke me nga ke sha no hi ko la pu ka ke sha he ko ha ko ha kra di che do yo khala ke sa pien chi ya we ni pu je ha ba he ko ti ke zo ha nu ni pu ke lu bi mo we de he si ze bo ni ke chla ni pu no ti ke shu he ko bu prapi he ko viet shali ga tola ni po no ti he ko ni po ja pa me po ka cha kri sa che no ni po ke me ji ke li no pu ke li mo no chi ke sha ha la ti he ko si ze po ni li we mo sala he ko ti ni po ke the je kha pen chi ya mo he ko ro sha ya we ni po ja pa ke ko bu ti le di je do he ko ro su ki nu ni po ro shu di ndi ke pu ke nu chi di nu za che ka ba ti ha nu ni po ja pa no he ko me po ka cha kri sa che ti ni pu he ko do nu ho mi jisu krista prabi o viet chile ke mo ho ba me ni pu bu nu krus mo ho ke shiki no la chi shu wa ke ta bu su su ngu di ni pu reward ni nza ke ke li me chile mo phali ga do no kri sa che he ko ho mi ke lu nu ni pu ra pu je de me he ko ni pu ke lu no he ko me do te ri to de me he ko ke pu ma no he ko pe hu se to de me ni pu no va shi ya mu no che ke me sa shi ya ke sa te ja ha bu je do for he ko pe te ko cho ke li chu ni chi ni pu ja ha va no he ko for di nze ke se ke mu chi ni pu no he ko bu he ke lu ho che ke me sa se di ndi je nu pressure li ka to la no ja pe pe te ko cho se ke li chu li chi ato chobor ke le ko la ke thizi khapien che mu nthe jabu nu ne bu ho pe te gu gi ba ke le chule mu he ko pe chope ko se ho cha tha su che di jisu na sar sa nu sha se ya we amen ke kri thon de ma cha si di ke pe si so do u ko so hiri ke hu su bala do te shi ke ba di ge sla ke hu per le ba di la vor ke pe cross che ke so se ni go se ke sa su che siro u ko easter do ke hu tiu ne go century choir go Easter ken data so go service how do bala do mu ko so sala do ka so saba most like hu bri go century choir go lai chaba mu Easter do so shi la vor ke hu sa jo ha do ni pu the ja se di ko ke che green ke ko to do sala nyo ke hu bri homie mary sada ba nyo ke hu bri pe ji mu me se nu ke kri ke se gi nu ke hu bu nu the jang mu li ji Kohima Baptist Pastors Fellowship ki satinu ke pesi ke shepoliro ugo tichi ke pra Easter Sunday sunrise service su baya mo chithi liro kuchizi le hakya local ground nu kise ke ba pingu ki sunrise service su bada di Kohima Baptist Pastors ki satinu ke pesi se je sala chele ke bip me ke hu pozo shiri phatho che soko sar gramadi sunrise service nu vor ke pe cross che Easter Sunday du ke se senyo pesi se je nyo pe jiwe